ukaguma nosha barhanga wawe ukakoresa umuhwezo go na neve byo mazumoke kwata no manya nko kunywa marwa utera umukazi hataho spiritually spirit yo mchara na yene basa kugaruza revenge no manyangu ko kunywa marwa ohendera mbushambani omcharo washambana nawo mshijo washambana nawo kanandoga utajire hamaju ukashabara hanga wakakurwanira ihari obeno manyangu bija kucheza amani abokora iyo no kosa ebigambo ebya butoshe byo muntu no koresa magaraga butosha bwo muntu oriyo no ronde moro noza kutema atemebye mazimeje tukubasa kukora wabitema tema konka we omwoyoriya arugumana arumba wetu wa murumba nabo cyo no yakurgaha kaza kagadi no yakurgaha kaza South Africa yaba ryo kohoreze byo mwoyo bikafutahira nibitekwa kwenda bikutahirire so niteka ngo twayongera mu kushaba nanye mbarumu abo kwani tino muntatine barabi tino muntatina bisi nabinazi konkamwe no mwentu turahabwe imbabazi mwene mbabazi ezo takazi kwata bukwatishaga tutemwa amani no manyango ekiryo musiso nco kwerezo musiki amani so kwenda kwereza rahanga amani akimuka kakurwanarira mutemwe kitinisa musimbe byakorireho omushabe ebinde byo yine kwa naye kongereraho nango aho ninjangu nabimanya na munongo kutiro koko bimanya konka obutamutaho mutima chendero bunde shonga zitambire styo otherwise abintu kurutwafire twarajuro mu magaraga konko mwako kuza kubyama wagambira negera mu maiso bagangwa mwa mazima genyin na naka akabaro yatwero kan kun tali did not even participating mu kikorwa ekyo ojo sanga nayo hamwe so batereza bagitwara hizba so waya yetwara munko wagenda kagamba bucirikara I think that was like argument yaba ino mutwe konka amazima garungu ibintu no byegendesereza mnonga kitariye cyo bintu bikugendana so na washangisho ngo ubundi zitakukwataho don't even stop yeyongere bevuga kapishika hogende tabuka no hendero kwaturirwa mbi watishimikwa no kwaturirwa na bakomye abana msanju program sisimuka tugena maiso nayo program sisimuka tugena nayo kandi juka challenge Gideon Senyo mwesayo na corona tugeta kairo karaba kamwikirize akantu cyenda abanyana baito aba Swift Initiatives Limited abakoretiro mureko rugogoma ekintu kaceka kiyo nkigena maiso yiwero ryo notorora kandi ebirungi byona sazino bekaceka kayo usobole kuba no etungera ebintu ebyamani kandi hakabeya kake akasaziruwe kutaha mu mukuru kumibiri kandi omuto siringira kumiruwonka Swift Initiatives Limited no barukujya programs simuka iyororiyo no turanye cyakarera twinana nakino ekinihiro hutobunuzi yes hutobunuzi emyaka 27 ya 12 radio studio best ebero 25 byo kwezo kwa msanju umwaka nugugunu kacheka stadium kutaha mu mutwaro kuriya no kunywa byona no jakwa no busangoku hutobunuzi sobole kuba netuhuta nayo kandi ntusemerero no kujaguza ngono zana ebyo obwo no bwiro bwo kurira ngo sheme kukoresa ukashemererwa ukazina ukareba ba cerebro babo takarebaga izobo karite byo magaraga waganye nchakare ko rwo ya wabiro mukikuro kajwe twonka bana banje mbatebezo tinka zo mukinihira bakamba cyeta hutobunuzi utabintu bikagenda bitana yoratebeza cyabijukuru ekinihiro kirya se birabiro na bitando kwezi kwito kwa mshanje cyayika cyeka twenda kiboge and we shall all be there really this time round na ntwenda kucyenyigira mukikaba too much so izoberyo tinkwenda ngo shembe basa kuba nitwe omukishayi ecyakaceka Gideon Senyomo izobere tinkumanya hiwa hatamira konka kazo mukahumuro utukwirwa obundi ibyo mabyakwitirza we shall get you kandi kubyaguma biri nko kubiri makutwitiriza tumukahumura tugarukena n'impapura z'amakuru program sisimuka cyo butuncharity ngomazina ntine lake kasanga ki akiki beitu tinkwenda ngorgeho